Haleluya, haleluya, ushimwe kwibuvira habaye tombe mana. Munsi umwe yaravuze ntaho tuzogira. Munsi umwe yaravuze turanezere mana. Kwabura ibihe bihinduka byemera. Ibihe n'umupanga. Ibihe n'umupanga. Ibihe n'umupanga. Kandi bahunga kuza abanyakagara bahumurikiye bakeye izina ry'umukiza. Idasubirwamo ubuvira habaye tombe. Hasigaye umukozi w'Imana gitwaye yaravuze ngo umuhanda uzava mu Rurambo uberewe 52. Haleluya. Hari ubwamira wani ubwaba hari wehe cyane ubwaba hari data we. Umuhanda uzava mu Rurambo urukavu cyubuke mu Minyengo 52. Amahano y'uri kwavu andi mahanga akavuga ngo mu mitero azashyirwa mpuzamahanga. Haleluya, amena. Ibuvira handondo ya magambo batugeraga ngo alabana amazuru mwirangi kandi serenti bayaturusha. Haleluya, niki gitangaza. Zamuka hitira anahagarara afiti panda milima kwenda mirembo. Abana b'indondo reka nderahoze message mu kifuriro ugende tuyiye binini ariko utashatse n'inyerere umuhinduka yashatse n'icyanya yendera abana bawe yakibindi. Haleluya. Reka nikumure umwana wani ngabesha ngo ushombire mwene wiwe unanabesha kumunda mu kubesha icyo kinyoma icyo abanyakagara mwe. Pole sana kuri gahunda mwakabira bafana. Panda milima icyumviro zamuca imisozi y'Imirenge zo kumbe no mu Rurambo tuke ikaziba izunguruka. Zunguruka ariko nabaye muto nagiye mwere rwanze babwira none gatwebwe tuba turwara n'iki tuko turwana wakati n'ingwa mesema ikimana yavuze abahetse cyane ko bakinishaho kurahaza ibivuguto n'ingoko zo mu ntuze yo mafigo bamuvugana ibintu bingana neza. Ubira tombe akagara tombe. Niyo mwana wani yoyo mwana wani
ariko ubutuma kugegera ukazamuka no mu banga kandi nawe ugasamura mukayunguruka nta muntu ugutunga urutoki abantu ukaba dafite amakuru yawe kandi ashahurwamo umbikara mwana nandika mandika Goliath Dawudi yazuzwe jambe wono kuri ngo murabona ariko mana turagushimye kwiyumvira twahafasha cyane uhimbaze kwiyumvira hameze neza yuri yeko n'amahoro ramba imyaka yose kuho kwacu tubonye y'abimana Haleluya. Amen. Ivuvira. Uniyo mood. Byangu Ivuvira. Ivuvira. Yeme. Turashima Imana. Cyane. Hari umugabo wamshimishije yasetse arazabona hengo manza siki. N'umupasiteri araseka ndishima. Muze uri imfura kaje. Yavuze gusongora kaseke Imana iradushimira. Imana iraduseka. Imana iratwiyeretse mu gihe yacu. Kandi wewe wavuze hariya nabi. Humura. Niho tugenda. Wazugusaza bakunyuze mu kiziba cy'amazi. She kwipasa ariko nuva mu kiziba uza uri umugabo. Abantu amadubu. Haleluya. Muzinjire noheri uzinoheri zo baruguru. Hanyuma uzindi za Uvira. Noheri umwami Yesu azavukira ahantu amadubu ari. Inga zibzagiye kandi Yesu gavukiye mu muvuri. Yego. Twa tubwira. Nuga nta muvuri gari kibaga. Ari barayijanye bahagice. Ubu nyine gano kandi abantu baraje agerega imivurika. Maze urebe ngo Yesu bitangaza birahari. Mugire noheri nziza amadubu. Amadubu M23 mugire noheri nziza. Mugire mukutana munja. Abene wacu bari buvira bafrero. Bamuyomba baraje babe banyukuru. Nabanyogokuru babe banyogokuru. Tubane kwa amani. Tuishi kwa amani. Mambo ya ujinga tena no. Ishe. Mambo ya ujinga isha wa jamaa hawananga mchezo. Ukileta mchezo unakurarua. Ama ni aje? Yeah, kweli. So mugire ibihe byiza, mugire noheri nziza, aho hantu hagiye kuba ubusafi, muzukuri hagiye kuba barahasukura. Biteye ubwoba. Yego ntitwogenda rero tutabasabye gukora subscribe. No kuri. Iyi ni channel nshasha nkuko mubibona mu kiganiro ca mbere twarabivuze ibibazo byabaye ariko turizera ko hamwe namwe bizakunda akongera gasubira ku murongo. Rero mushigikire Kayangana ndabizi ko mumukunda muri benshi mumushigikire kugira ngo yongere nawe asubire ku murongo. Mumbe subscribe. Yeme narabuwe. Izuba riva. Ariko umuco uzongera kandi ubeho cyane. Afande nsohoza yaravuze ngo afande Rugabo yavuze ngo abarundi muri ho plateau kimuzongera kubabona ukundi. Mugire ibihe byiza. Turabakunda.